ole tuntum video chuanin Facebook a Zoram politics group an thu post kan chiaranga do the sun news Mizoram hashtag ani hai a post tu taka hi chu engki ma eka tia chiar tu nge ka shalagi ki eke ti nge mo eng po chuni se ti hen do the sun news lampanga anon chua hi ti hen anon post mo aizol February ni som pakua kumsani som ni pali Mizoram Legislative Assembly pakua na thut khom voi ni na budget session chu voin choma dar som le chan ve khan Assembly House a tanania budget session masabera hian Larsap Dr. Hari Babu kambam pati chuan member te ma a thu soin sarkar in tiam na chu mo phurna lak ngam le sarkar in rel bol na kong sang sanga langtlang taka malak ani thu asoi sarkar chuan sumle paya mani in tawdel le lo nei lam le masona ru rel lian zok dina thalai te ti masona eizon na bultan na tur kong sang duan atum thu soi bokin budget chuan lo nei tu te sum don na bultan tur te in lo fa le sum dong te tan masona pek atuma tun hun tan chau ni lo kumtam takatana masona thlen chu atum berani atibok Larsap chon tunit muna sum le pai in dai lo na anasa hleya state owned tax revenue atam lo wangte post devolution revenue deficit grant ti niam ani wangte le investor an claim wangin state in sum apok angai thu soya chuti lai chuan harsat na sukieng turin ngai to na tharle kong thar aum zel don ti asoini Dr. Hari Babu khambam pati chuan sarkar sumdin mun siam thaturin summan dan bituk chin siam tele inram sen na lam kalpui war tum ani thu soin hemi tur hian kum khatal sum le pai din mun siam thatna na hun man atul tur thu asoya investor te hip theinana Council of Minister ten tun thla ninga a anpom tak Mizoram Sustainable Investment Policy 2024 chuan omzia anei abei ti asoibok tilai hi kamitala khop maya hemi tur hian kum khatal sum le pai din mun siam thatnan hun man atul tur thu asoya ti mo hetiang taka harsa tur hianin kan sarkar masa khan engthil nge anlo ti reng ti hi nie kha kan reaction masalama te chuanin kan lo react to an sum le pai bat zat te pomo te chuan chiar chun zom zelila Larsap chuan sarkar ma chop sang te soin angai poimo tur lai te le a sarkar tharin masona thlen tura ma alak tan tur tlang puite soin sarkar policy thar hand holding policy bana kai chu sarkar in akal pui thoi don ti asoi bokani Larsap in thu asoi zo hian speaker pulal bi exam a chuan aso mangin Larsap thu soya lawm thu soina motion chu aizol south 3 bill 2 MLA P Beryl van nei sangi chuan house a move bokani budget session hi March ni som pathum kumsani som pali thleng nei ani yang tini hai budget session ten tran don ania nimina kha chuanin tuna soita kang kianin governor in thu soya ti chuanin lawm thu soina motion aka Beryl khana ron nei ni de me ti chuanin nimin bi ka kha chuan zo ni ta tun budget session ang renga budget session ka nga lel hi ala om kher om love ti chuanin hei hemi ka ron siar chan zo ka hi chu sarkar masalam pangkhan in sum hi anlo ti jingpen na sa ka ti dona me anlo ti boy na sakop me he ti hianin sarkar na antran ve chawa kum khat chung angen yang sum sian phatna na hun mana tul tur thu te an soi ta hi ala ni house te mo hei hi za na chang ta hin thevengim o te hi ka te ti chon hi ta hianin post dang hi om le boka chuta chon vo in governor speech hi lo en te u kaushan shoi tu le mi puite khan danglam na mu an duwa ZPM an vota zuzar an tum ang takhop mai karei mo ron tia fake account bok mo fake account ania ZPM lampang khan han chui chuak la sela thak ngo tang ti chonin hei athil ron posa hianin fiscal consolidation hi sum le pai manral in shek mang chawin athleng theilawa a theina apianga tanla in sumlak lu na lampo ngai tua ti punangai don bokani tinia hi zuan zuar don ngai ti na poni chuang lawa amaro chu heti zo hen kan soi thunga zu hi lo zuar ta ang poni se lo zuar lo poni se heti ang khopa in shek ngai na le engeniang income source dang sarkarina an ngai tu ngai khopa sarkar masa ina sum bat anlo ninga te ti eme maharsa an trama han mang zo kha
thil zia lo takanin ka hrezo kan heta hi chuanin sarkar thar ZPM lo be ve ram tumna chi poinin ka hrelowa sum hi in ren taka man angai mani tundin muna hen kan zoram hi mo chuwang chuanin hemi karon sia chan hi chu ei video te po thawa hemi Larsap ina thu soilai te po mara chu English a soi ve ka wang khan tam tak tan chuna tangkai khera lo ve chuwang chuanin hei ti hianin a highlight nang hi karon share swak mai khania hemi hi ZPM party be nana man hi applicable lo ka te ke ma chona man tlak lo ka ti ne chan chu sarkar na antana sum mang dik lo tur em po in alarei lo lu lai lu tu ka anga inom lo tuna an boina zong zong hi sarkar masawa nga thleng ve kan ti hi kan hria ta thome a mol mang takin ke chunga soi mai zelamo min no puina kan hria thiam te torin English tam sang chiang te han soi kher kha tu ka te lem lova Facebook ar sang tena tuna kan sarkar thar be nana kan mang ero hi chu fu lo lu tu ka hi mi pui ta po hi kan fing vek to a chu wang chuanin hetiang zonga ronti hi tul lem lawang tin budget session an tran don ania MNF party thai an bank chen karing khop mai tun tum budget session a hena san chu an tang ve ni hen ka ria putu ama opposition leader ani lai khanin documents sang nen khanin aron che tha thai view maya chumi chu sheranin tia sarkar nan chan lo ta ka hian le putu ama ten sarkar ta ka hianin MNF party lampang hin bank chen view hi karinga congress lampang ero chu an zal rai thungin karinga an be ve na ber tur le an slow soilan ngei tura karin chu mun phia khani karing house a mun phia han soiri ngei karing ole khati jong khatun tum videos ni phot sela eng ang point sum din muni lo che in lo boy ma se tun din muna chon ZPM thiam lo na chan tur hi pakhat ma lo lo ni ti hi i lo she phot me te ngo